Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Senang banget sama Pro 2 masih barengan aku Ningsih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Untuk sore hari ini kita seperti biasa bersama teman-teman dari Penyuluh Bahasa Bali ya. Kita bakal ngebahas tentang wewehan atau imbuhan dalam bahasa Bali. Kita bersama penyuluh dari Kecamatan Banjar ya. Oke teman Pro 2, sebelum kita mulai ya dengan topik, kita bakal kenalin dulu nih teman-teman kamu yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore ya. Ada Bli Made Suryadana SPD MPD Swastiastu. Swastiastu. Kemudian ada Bli I Made Suarsane SPD Swastiastu. Swastiastu. Dan satu lagi ada Bli I Madi Diarte SPDB Swastiastu. Swastiastu. Iya, terkait topik wewehan atau imbuhan dalam bahasa Bali, ya silakan. Terima kasih Mbak Ningsih atas waktunya. Niki Titiang saking penyuluh bahasa Bali Kabupaten Buleleng, sane mangkin Titiang uniki sane nganganin penyuluh bahasa Bali Kecamatan Banjar. Nah, untuk hari ini Titiang Pacang memberikan materi indik wewehan utawi imbuhan dalam bahasa Bali. Nah niki Titiang Pacang ngizinin ke pertama dumun ring semeton Titiang Made Suryadana Pacang latarang indik wewehan punika. Inggih dursang Made. Suksuma Pak Made niki. Teler niki suksuma majang ring penyiar untuk galanya nih. Sana mangkin Titiang jagi ngerinin membahas indik wewehan. Ya, napi nike wewehan nike tanjalian wantah imbuhan nggih. Ring sejeroning bahasa Bali wenten nike wewehan nike ke dados papat nike. Sane ke pertama pengater, sane kaping kalih seselan, kaping 3 pengiring miwah konfiks utawi gabungan nike, gabungan pengater sareng pengiring. Nggih sane mangkin sane ka pertama niki Titiang jagi nyobiang indek pengater. Ya pengater ring bahasa Bali nike wenten n asal kenten. Nah n asal puniki ngeranjing krune yening rerahang ring wangun krune niki yening krune linggep boleh n asal puniki kuastane nike krune polah kenten. Nanging seluir pengater utawi wewehan sanilianan kenten ini krune linggep boleh wewehan sanilianan lianan ring n asal puniki kuastane nike krune tiron gitu. Nggih. Yening n asal puniki sane jagi nadosang krune lingga punika dados krune polah enten. Niki wenten akide pebinaannya nih sareng krune tiron enten. Nggih, yen krune tiron punika sane boleh krune lingga sane boleh pengater maka sapa pi a pre pari pati maka saka kuma enten. Krune lingganya nih mangga kenten ten wenten sani mewah kenten ten wenten tidak ada yang berubah kata dasar secara utuh nike hanya ditambahkan pengaternya saja. Sakawanten yening krune polah puniki kebawasan anuswara nah nike wenten perubahannya nih kenten. Nah nike mungkin sani jagi Titiang bahas kenten. Napi mantan perubahannya. Nggih, wangun pengater anuswara punike preside meuwah atau bisa berubah menjadi nyamananga kenten nggih. Kenten mangde becik antuk mangde dangan antuk ngapalang kenten. Nah mungkin asapun api niki perubahannya nih kenten nggih. Yening krune linggannya nih kekawitan antuk wianjane ka ga tur aksar suara a i u e u e miwa aksara arda suara niki ieu leuweung nggih. Nah nike ke anu suara yang
ke uwah dados nge gitu. Eng nggih. Imbenya nih kancing niki karuna linggannya nih misal punika boleh asal niki berubah kenten dados ngancing nggih. Ka punika ical kegentosan dados eng kenten. Nah niki sani pinaka perciri kudawi cihne krune polah kenten. Wonten krune gundul dados ngundul. Nah niki sani konsonan mungkin yening kekawitan krune lingganya nantu aksara suara imbenya ni ideh dados ngideh kenten nike langsung ketambahin eng. Nggih yening krune lingganya ni mepurwa untuk wianjana utawi huruf konsonan C, J lan S. Nah nike berubah anu suaranya dados nya kenten. Cicip dados nyicip niki. Jujuk juluk niki dados nyuluk kenten. Sepit dados nyepit kenten. Yening wianjananya ni mawit saking T miwah D. Nah niki berubah dados N kenten. Tunas dados nunas kenten. T niki berubah dados N kenten. Nah niki hati-hati kenten yening nyingaen krune nunas kenten. Nar kenten. Nah nike yening ten ngresep indek krune pola puniki sina sampun nike salah tampi dadosnya bisa kebawasan nike krune lingge kenten. Nggih, dadosnya nike harus teliti diriki. Yening wen krune lingge sane mepurwa atau diawali untuk konsonan P lan B nike anu suaranya dados M. Nggih, papag dados mapag. Bubut dados mubut kenten. Yening aksara anu suara nga niki kaangere kale krune lingganya mepurwa untuk anu suara. Nah niki imbenya nih nyangluh kenten nyangluhang. Nah niki berubah dados anu suaranya nih milu ngemilunin. Selanjutnya nih niki nggih wenten krune lingge sane merupa krune lingge awande kenten. Nah niki wenang anu suaranya dados nge kenten nggih. Bel niki krune lingganya dados ngebel kenten. Nah niki kesurat nganggen pepet niki nganggen nggih nenten kesurat nganggen a kenten. Niki pebinaannya nih. Juk kenten ngejuk nganggen pepet niki nganggen dan ngajuk kenten. Nggih. Termalih niki wangun anu suara niki yening metemu sareng krune dwi lingge pada sekadi wangun seni wau nganutin suara ring purwa utawi di depan krune lingge nyani. Nah niki imbu nyani kipak-kipak dados ngipak-ngipeang kenten. Usap-usap dados ngusap-usap niki. Nah mangken anu suara ring krune satme nah kaje kau ngaje ngauhang niki purnama tilem 3 bulan 6 bulanin kenten. Nike wenten perubahan anu suara nike. Nah niki malih. Nah wenten malih titiang tincapang ke pengater ma utawi yening kuacen nike ring krune kuacen me kenten. Nah niki yening pengater me puniki akehan niki ngewangun krune kriye atau membentuk kata kerja kenten nggih. Nah niki taler kata kerja niki wenten akeh sorohnya nih kenten. Niki sanika pertama ngelaksanakan pekaryan sekadi lingganipun utawi melaksanakan pekerjaan seperti kata dasarnya jalan dados mejalan. Nah jalan ini kan kata benda niki kerunaran kenten yening pulih pengater ma dados mejalan dados krune kriye niki gawe dados megawe niki ngelaksanakan pekaryan angin pengumpu jiwa niki buruh dados buruh dagang dados dagang ngelaksanakan pekaryan nganggen piranti. Nah pancing dados mancing, pencar dados mencar. Memencar kenten nggih bedil dados mebedilan kenten ampura niki. Yening pancing dados mancing punika niki krune polah niki nggih. Mangke laksana pekaryan anggen ngrage kenten.
Nah, jemuh dados menjemuh nike untuk diri sendiri kinten ngeraga. Pelaksanaan pekaryan sinarengan utawi saling wales nike merebut niki gulat megulat niki. Niki pasti ampun pelaksanaan untuk kalah jadme kinten. Ngelaksanaan pekaryan angin ngerarah utawi ngemulihang sekali lingganipun. Dayuh nike medayuh, embon niki. Nah, sapunika akeh taler malih niki sekadi ngemedalang sekadi saneke surat ring lingganipun niki ngasilang. Meyeh artinya menghasilkan. Lengis melengis artinya menghasilkan lengis kinten. Melaksana utawi meparisolah sekadi lingganipun. Putih memutih. Uduh memuduh belog memelog niki. Nyinayang paderweanan sekadi lingganipun gigi dados megigi niki tulang dados metulang gitu. Nyinayang pekaryan sane sampun puput niki kemargiang. Tunjel dados metunjel artinya sampun sudah dibakar kinten artinya. Nyinayang anggen sekadi lingganipun. Sepatu dados mesepatu niki. Kaca dados mekaca. Melaksana sekadi wenten pakilitan keluarga sekadi saneke surat ring lingganipun banjar mebanjar meme kinten. Nggih nyinayang ngambil soang-soang sekadi lingganipun aukud mengaukut besik mebesik kinten. Nah mungkin nike indik sukseman kerune yening sampun boleh pengatar sana mungkin lanjutan titiang indik kerune sane boleh pengatar ka. Iki nyantenang karya inggih punika cerita dados ka cerita blog ke blog niki cunduk ke cunduk kinten. Nyantenang kahanan tulung dados ke tulung-tulung meme ke meme-memen. Mungkin nyantenang kawentenan sani nenten nyelapang utawa tidak sengaja niki tabrak ke tabrak kinten teteh ke teteh. Nyantenang nuntun runtutan niki ampura. Nyantenang runtutan niki sekase 3 harus ke 3 kinten. Ro karo. Mungkin lanjutan titiang niki ndek pengatar sa. Niki nyantenang make sami utawi krunlingga nyane yening jagat kinten dados sejagat. Wewengkon sawewengkon. Niki nyantenang selami utawi selama ndek waktu niki kantun sekantun urip seurip niki. Nyantenang nyabran utawi sebilang niki imbenyane wai boleh pengatar sa dados sewai rahine dados serahine. Nah niki pengatar pa lan pengatar pi. Nah niki ngewangun krune aran saut dados pesaut niki keruna aran niki kata benda nggih. Olas dados piolas, anggo dados penganggo. Nguangun kruna kahanan, ini kruna lingga nyane rasa. Nah niki dados pengrasa. Yase sekali niki biasanya niki boleh dados dagingin tan ring ajeng nyane tan peyase kinten beraya tan peberaya niki. Nguangun kruna kriya utawi kata kerja, takut dados petakut, ingat dados petingat. Nah niki male kede niki nyantenang sane ngelaksana yang pekaryan. Misalnya nganggon dados pengangon. Empu dados pengempu niki. Nyantenang piranti sane keanggen mekarya. Alat untuk bekerja niki nggih. Tekep penekep niki. Tampad dados penampat niki. Nah niki nyantenang kawentenan utawi kahanan. Lingsir dados penglingsir. Tua dados penua kinten. Nyantenang berane sane ketiben pekaryan sekadi besen dados pebesen, ideh dados pekideh, kingsan dados pekingsan. Niki male nyantenang paiketan. Tulung dados pitulung niki olas dados piolas. Nah niki boleh pengatar pi. Nyantenang padruen. Niki ketah kerine untuk kerunetan niki urip
tanpa urip, sayang tanpa sayang, guna tanpa guna. Nah niki sesuratannya ni sane patut boya je tanpa urip, boya je kenten sakawanten tan spasi pe urip kenten nggih. Nah niki akeh saniwang niki ring sejroning tata cara nganggennya niki nggih. Niki sadaya kabeh untat yang tenang pekaryan tur sani melaksana akeh sekadi kau sliwer pesliwer nggih, kau pekau selengkat peselengkat kinten. Nah sapunika indek pengater sani sampun ditiang Presiden Sobiahang sani mungkin melejebos jagi kelanturang oleh semeton ditiangi sani lianan. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Sane selanturnyane wenten pengater Nah puniki wangun penganter nentenanin wenten paubahanipun dados puniki pengater A puniki puniki nenten wenten perubahan. Puniki wenten imbu utawi contoh wenten krune bungkul oleh penganter A dados A bungkul, wenten krune kalih oleh penganter A dados katih, oleh penganter A dados A katih. Yang lantur pengater bre. Nah puniki pengater bre puniki ring asapun apene pengater bre sering kaucapang per. Pengater inucap taler nenten ngwetuang perubahan rikale rumaket ring krune lingga. Nah apabila berkaitan dengan krune lingga atau sama di sini akan tidak ada perubahan. Nah, di sini ada contohnya mangkin dados premangkin, kangge perkangge, gusti pregusti. Sukseman pengater pre atau arti dari pengater pre punika nyantenang jabatan miwah terah. Nah sekadi contoh doimbe bekel dados perbekel, sangyang dados presangyang, juru dados prejuru. Sane selanturnyane nyantenang sipte utawi cihne, bawa dados perbawa, ciri dados preciri. Lantur pengater pari. Pengater pari meduwe kawigunaan ngewangun krune aran miwah krune kahanan. Sukseman pengater pari A utawi pertama nyantenang indik wenten krune solah oleh pengater pari dados pari solah. Tingkah pari tingkah, indik pari indik. Selanturnyane ngerasang arti wenten krune wangde oleh pengater pari dados pari wangde. Boye dados pari boye, telas dados pari tetes dados pari tetes nggih. Ampun iki. Pengater pati. Pengater pati meduwe kesukseman nyantenang pekaryan sane kaksanayang mewanti-wanti yaitu melaksanakan pekerjaan yang berulang-ulang. Grepe, nah oleh pengater pati dados pati grepe. Kacuh oleh pengater pati dados pati kacuh, jemak dados pati jemak, kapluk dados pati kapluk, jerit dados pati jerit. Selanturnyane pengater make. Pengater make wangunnyane nenten mawah utawi tidak berubah tatkala rumaket ring kerune linggarnyane. Pengater make meduwe kesukseman. Pertama nyantenang mekesami. Telu dados meketelu, sami mekesami, dase mekedase. Nyantenang selami miwah ngantos. Peteng make peteng, tengai make tengai, lemah make lemah. Nyantenang pinake, cihne make cihne,
ciri maka ciri, tetenger maka tetenger. Pengater sake, lanturnya nih pengater sake. Pengater sake wangunipun nenten mawah. Sukseman pengater sake nyantenang setunggil manut linganipun sekadi. Besik boleh pengater sake dados sake besik. Dase sake dase. Ulu sake ulu. Nem sake nem. Lantur pengater kume. Sukseman pengater kume nyantenang sekadi parilaksana sekadi manut linganipun. Jaum dados kume jaum. Gamongan dados kume gamongan. Lipan dados kume lipan. Kukur dados kume kukur. Nyame dados kume nyame. Nah, sanemakin ditiang tincapang ring seselan. Seselan megenah ring tengahing krune. Nah, iki yang sejeroning bahasa Indonesia ke bawah sisipan gitu. Yeneng krune linganyane maperlu antuk suara utawi vokal. Seselan punika megenah sedurung suara ring ajeng krune lingan punika. Yeneng krune linganyane maperlu antuk wianjana utawi konsonan. Seselan punika megenah ring pungkur wianjana. Pertama ring krune lingan pun. Nah, ring bahasa Bali wenten seselan in, el, mewah, Pertama seselan in. Seselan in medue kawigunaan ngewangun krune kriya linaksana. Nah, ini kata kerja aktif. Nah, sukseman seselan in inggih punika nyantenang krune kriya linaksana. Nah, dulung puniki boleh seselan in dados cinulung. Ucap dados inucap. Surat dados sinurat. Sinarengan ring dui lingga ngewangun arti saling. Nah, puniki yening sinarengan ring krune dui lingga pastike ngetuang arti saling. Enten krune tusuk dadosne tusuk tinusuk. Tuwek dados tuwek tinuwek. Saner dados saner sinaner. Selanturnyane seselan Selam medue kewigunaan ngewangun krune kriya lumaksana suksemanipun. Nyantenang krune kriya lumaksana. Turun boleh seselan dados tumurun. Rakse dados rumakse. Jejug dados jumujug. Nah, lantur ngalusang utawi negesang arti. Iki wenten wimbanipun seken boleh seselan dados sumeken. Sanggup dados sumanggup. Seselan el miwah lanturnyane. Sejeroning ngewangun krune tiron selan el miwah kaseselang ring pantaraning wianjana. Sane kaping ajeng wah suara ring pungkurnyane. Sejeroning krune lingga sekadi. Nah, niki wenten imbe utawi contoh. Tusuk dados telusuk. Kesek dados kresek. Tapak dados lapak. Seselan mekekalih puniki medue kawigunaan miwah kesukseman anggen ngewangun krune aran sekadi. Gigi oleh seselan dados gerigi. Nah, tusuk oleh seselan dados lusuk. Tapak dados telapak. Sanemangkin tincapang titiang ring pangiring. Ring sejeroning basa Bali wenten pengiring luiring ang, in, an, a, en, ing, e, ne. Nah, puniki manut sekadi krunanyane pengiring punika sinah sampun megenah ring pungkur utawi di belakang. Nah, kepertama pengiring ang. Pengiring ang nenten mawah harikala rumaket ring krune lingga.
sane mepenguntat antuk wianjanu utawi kongsonan. Pengiring ang punika jagi mawah wangunipun dados nang miwah yang rikala rumaket ring krunelingga sane mepenguntat antuk suara utawi vokal sekadi. Jemak oleh pengiring ang dados jemakang, seluk dados selukang. Wangun ang nang miwah yang punika sida taler keanggen ring krune ring sor. Gede gedeang utawi gedenang. Kaje kajang utawi dados taler kajanang. Satue satuang dados satuayang. Rasa rasang dados taler kebos rasayang. Pangiring ang ngeduwe kawigunan ngewangun krune kriya suksemanipun. Nyantenang parilaksana sane kelaksanayang antuk anak tios. Palu maluang. Jemak dados nyemakang. Kaplug dados kaplugang. Surat dados suratang. Ngangkenin sekadi sane kesurat ring linganipun. Embok dados embokang. Ajung dados ajungang. Bibi dados bibiang. Kelantur nyane makte ke utawi nuju ke sekadi kesurat ring linganipun. Klod kelodang, kemu kemuang, kaje kauh kaje kawang. Nyantenang penadosan kahanan sekadi linganipun. Cenik dados cenikang, gede dados gedenang. Pangiring in. Pangiring in nenten mawah rikala rumaket ring krune lingga sane mepenguntat antuk wianjana utawi kongsonan. Pangiring in puniki jagi mawah wangunipun dados nin rikala rumaket ring krune lingga sane mepenguntat antuk suara utawi vokal. Nah, sekadi iumbu utawi contohnya ni belinen, jag-jagin, tuturin, isinin, alus dados alusin. Sering taler pengiring in miwah nin puniki muka kalih side kanggen sekadi bucu dados bucuin utawi bucunin, milu dados kebos milunin utawi miluin utawi milunin, sarinin utawi dados taler kebos sarinin. Pangiring in maduwe kawigunan wangun krune kriya medaging penandang senekeni pekaryan utawi ojek penderita. Sukseman pangiring in luire nyantenang parilaksana sane mewanti-wanti. Cegutin, alap dados alapin, jagur dados jagurin. Nyantenang penandang krune kriya sane nyinayang genah wakaryan kelaksanayang. Nah, iki wenten imwe tegak dados tegakin, penek dados penekin, silem dados silemin. Nyantenang ngicen utawi ngutang mantuke ring penandangnya ni. Kelumad dados kelumadin, kulit dados kulitin, uyah dados uyain. Maduwe arti ngeranayang, wanen dados ngewaninin, jejah dados jejehin, demen dados demenin. Kelantur nyane ngelaksanayang upekara utawi upacara sane mepaiketan ring rahina sane kasurat ring linganipun. Oton dados ngotonin, 3 bulan dados 3 bulanin, roras lemeng dados ngeroras lemengin. Nah, selanjutnya ini nyantenang parilaksana mangde lintangan sekadi sane kesurat ring linganipun. Enggal dados engalin, malu dados malunin, linggih dados linggihin. Nah, nike saking titiang dumun malih jebos pacang kelanturang malih ring semeton titiang. Kamu lagi dengerin Sore Bikin sore kamu makin
berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Turang indek pahan pengiring iwau sampun ketelatarang oleh semeton titiang sane mangkin sane kaping 3 inggih punika pengiring an. Pengiring an nenten mewah rikala rumaket ring krunelingga sane mepenguntat antuk wianjana utawi konsonan. Pengiring an punika jagi mawah wangunipun dadosnan rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk suara utawi vokal. Sekadi contoh, endep mendados endepan, jegeg mendados jegegan, gede mendados gedenan, miwah dawa mendados dawanan. Taler sering puniki wangun an miwah nan puniki mekekalih sida keanggen utawi sering taler ngewetuang sandi suara. Sekadi contoh, malu mendados maluan, tunu mendados tunon, saji mendados sajen. Nah, pengiring an puniki meduwe kawigunan sane keanggen ngewangun kruna kehanan. Sekadi contoh putihan, gedenan, kruna aran, kikihan, parekan, tulisan, miwah kruna keterangan, diwangan, jumahan, ditebenan. Nah, sukseman pengiring an puniki sanika pertama nyantenang lebihan utawi mesaih. Sekadi contoh jegeg dados jegegan. Sanika kaping kalih nyantenang kehanan utawi sejeroning kruna dwi lingga. Sekadi contoh buduh mendados buduh-buduhan. Nyem mendados nyem-nyeman. Sane kaping 3 puniki meduwe kehanan utawi asal sekadi linganipun. Sekadi contoh batu mendados batuan, kutu mendados kutuan, gad-gad mendados gad-gadan. Sane kaping 4 nyantenang genah utawi piranti. Sekadi contoh kikih mendados kikihan. Sane kaping 5 nyantenang hasil. Contohipun tumbeg mendados tumbegan, tulis mendados tulisan. Nah, selanjutnya ini nyantenang soroh utawi kumpulan utawi gebogan. Sekali contoh, jukut dados jukut-jukutan, buah mendados buah-buahan. Nah, sane kaping 4 punika nyantenang genah. Sekali contohipun teben mendados tebenan, jumah mendados jumahan. Nah, punika pengiring an. Sane mangkin kelanturang antuk pengiring a utawi pengiring e. Wangun pengiring e nenten mewah rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk wianjana utawi konsonan. Pengiring e punika jagi mawah wangunipun dadosne rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk suara utawi vokal. Sekadi contoh alih menados alihe, abe menados abane. Pengiring e punik meduwe kewigunan nguwangun kruna kriya linaksana miwah kruna kahanan sane kejantenang antuk kruna keterangan utawa adverbia sedang miwah paling ring ajeng lingganipun. Sukseman pengiring e luwire sanika pertama nyantenang kruna kriya linaksana sane kelaksanayang anak lianan. Sekadi contoh kajang mendados kajange. Sane kaping kalih nyantenang kehanan sane kantun memargi. Sekadi contoh melah mendados sedeng melahe, itah mendados sedeng itehe. Nah, sane kaping 3 nyantenang pesaih sane pinih ageng. Nah, bagus mendados paling baguse, dueg menados paling duege. Nah, sane kaping 4 nyantenang pedruean sang sane kebaosang. Sekali contoh batis menados batise, rake menados rakana, miwah sane lianan. Selanturnya ni pengiring en. Pengiring en wantah presida rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat suara utawi vokal. Pengiring en keanggen ring paiketan gabungan kruna utawi ring bahasa Indonesia ketah kebawas prase sane nyihnayang pedruean. Yening kruna sane kedruenang
utawi kruna ka pertama mepenguntat antuk suara, pengiring an punika rumaket ring kruna punika. Yening mepenguntat antuk wianjana, pengiring an puniki nenten keanggen. Sekadi buku tiangi menados bukun tiangi. Baju tiangi menados bajun tiangi. Nah, selanturnya nih pengiring ing. Pengiring ing keanggen nyinayang tata cara galah utawi genah. Pengiring ing preside rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat suara utawi vokal miwah wianjana utawi konsonan. Yening rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat suara utawi vokal ing punika mawah dados ning. Contohipun sukat mendados sukating. Jero mendados sajeroning. Purnama menados purnamaning miwah sane lianan. Selanturnya nih pengiring keanggen nyihnayang lingganipun sampun sinah utawi pastike. Wangun pengiring nenten mawah rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk wianjana utawi konsonan. Pengiring puniki jagi mawah wangunipun dados ne rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk suara utawi vokal. Sekadi contoh dokar menados dokare, gunung medados gununge, sampi menados sampine, batu menados batune. Sane kapenguntat inggih punika pengiring ne. Pengiring ne keanggen nyihnayang pedruwen sang sane kebaosang. Wangun pengiring ne nenten mewah rikala rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat antuk wianjana. Nanging yan rumaket ring kruna lingga sane mepenguntat suara utawi vokal wangun nyane mewah dados ne utawi double n. Sekadi jagut medados jagutne. Selanturnya ne bapa menados bapanne. Nah, punika indik pengiring. Sane selanturnya ne sane kapinguntat puniki unteng materi lahinane mangkin inggih punika wewehan utawi ring bahasa Indonesia kebaos konfiks. Sane kebaos gabungan wewehan tawi konfiks inggih punika kalih wewehan pengater miwah pengiring sane rumaket apisanan sejeroning kruna lingga. Nah, sekadi contoh pesirepan mejarana. Nah, nike sane kebaos konfiks. Nah, konfiks punika ring bahasa Bali wenten papat inggih punika konfiks pean, maan, kaan miwah braan. Nah, braan. Sekadi contoh nggih wewehan pean puniki meduwe kawigunan ngewangun kruna aran. Yening wewehan utawi konfiks maan punika meduwe kawigunan ngewangun kruna kriya. Yening konfiks kaan punika utawi wewehan kaan meduwe kawigunan ngewangun kruna aran. Miwah sane kapinguntat indik wewehan beraan punika meduwe kawigunan ngewangun kruna kahanan. Inggih wantasa punika indik konfik yening rerahang ring contoh-contoh ring sedina-dina akeh puniki contoh sane ngewetwang utawi menunjukkan punika konfik sekadi jukung mejukungan sugih kesugihan miwah sane lianan. Baik, teman Pro 2 udah kita ikutin bareng ya pemaparan untuk topik wewahan di Sore Ceria kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.